Zamislite ukus koji je istovremeno i hrana i parfem. Danas ne pravimo običan doručak, već hvatamo proleće u tiganj. Beli cvetni grozdovi bagrema nisu samo ukus prirode, oni su prava riznica zdravlja, čuvari imuniteta i poneka poslastica. Za ovaj recept nam je potrebno malo strpljenja i mnogo ljubavi. Odvajamo isključivo bele pupoljke bagrema. Pravilo je jasno, ništa zeleno ne sme da ostane jer bi pokvarilo prirodnu slatkoću bagrema. Sada kada imamo čisto belo zlato, spremni smo za testo. Testo pripremamo od 2 jajeta, prstohvat soli, pola litra vode i brašno po potrebi. U glatku masu stavljamo bagremove pupoljke. Tiganj mora biti vreo. Malo masti ili kockica margarina za podmazivanje. Sipamo smesu bogatu cvetovima i pečemo da blago porumeni. A sad, savršen partner za naš mirisni bagrem, domaći džem od kajsija. Kombinacija koja se ne zaboravlja. Nežno ih pakujemo u rolnice dok su još tople, da se svi ukusi sjedine. A miris i ukus, to vam ne mogu kazati, morate napraviti ove palačinke. I evo ih naše prolećne rolne. Boje, mirisi i ukusi koje samo priroda može da pokloni. Iskoristite kratku sezonu cvetanja bagrema, uberite mirisne cvetove i napravite ovaj delikates. Gotove palačinke posuti prah šećerom.